phát masan ta bang phát pha phát với ai piwa pathin dopin achang helam ka ngai tu le tunin ki bang ka sain kum sang ni le som le ko pam san de te ho obumi pi te nom ta ni mangobin ahin la tu kum igam sungu nat na satna zin mi tam tain pathin ho thei ta lo pathin bel thei ta lovin amai cha bel thei ta lo unjong le tunia bi pai cha obumi te ho hichi media mangcha message ki sei ding hi anangai zo se na bon cha win zana salam ka hin he ichun ka ngai tu le tunin kidang ka sa in pizinem ti le vanu le se che naw hi na sat na kidang ta te ho ulain mitam ta ki za boto lo wa khuda nam ta lo wa ina ki kun na te ho tunin ka ve in bible exodus bung so mani tu ve leo hen israel mi te ho kal su kut ki manding tu ki sei pathinin izin mi te ho koma faro bung asuta in israel te ho apo do ta theding in pathinin natna hisi chiso analak sai hichelang sa na anu kha pe na bol di chu pi ham ityale chapa ku hi jong le gancha hi jong le ipi hi jong le aping ma sa pe pen chu tha di ti hichilaya thupi a practical a pathina bol ma sanga ipi ki bolam ityale kal chu ku ki manding thu ki sei chila kal chu ku ki manding thu ki sei na chu ve na hi le exodus bung so mani chang so na ge na thamasa ni som le ni mi zo le ni la a ki patna ni som ni le ni khat nam ho chol solo an na ne di hi tunin ka ngai tua le igam sumwa prime minister lockdown ni som ni le ni khat a hin gungi bible azam som ni le khat chol solo an na ne de ti tu bi anakin ki hi choi ve da hi le tunin pathin thu ho hi ani agui bung tai ijen tunin pam sunday mang thei talowa win bel thei jong le tunia hitabam ijen message elo ijen media mangcha message ung ki sei ding hi lunglu ta le pathin to ki jok kuma iningai diwin mi pi te ho ka hin ti masa he ai pi jong le pathin thu ilu tiu ta zin pathin hinga pan pina chomcha pathin te wo abram pathin isaac pathin jacob pathin tunin na chati ho pakai na chati abram pathin isaac pathin ya ka ko thein lai za bin namin lo pi ka thangwa bin he tunin pakai tunin ko pam sunday kum sam ni la som ni te ho hi pakai kum dang hadang ka manu to ka ngai tu wa le pakai kalmu ki dangin ipizingan ti le mitam ta pakai abin ki kha a namai chambial thei talowa ko nungubin tunin hi chi media mangsa in pakai na thu patio khomjal dingin keima na chapu ko ki gungin keima hi na ni cha sei to thei pon ka te pa nangin na daw tin nei pin lam nei din pia na thu ki sei to te hoi pakai nangin thei nei pu in din napan pin na ki thu pin na ngai chal ha chu nung ka pakai nazareth jesu nangina ko ta he amen pamin pam sunday iti tinga le iham mihimin ilungthima elole christian te hon ilungthima igel do khat chipiam ni le hosana ji ale hi hosana chi pi sei na ham sam number zale so na ge cha so ni langa chu veleu chu o pathin nei hu hingun ki hi chu me thi pung so ni la khat chang na na langa ham ki sei do ki ni hosana david chapa mina kuma chu anum nu me chung num pe na hosana tin mi te ho na sam ni tin hosana ti te na le mi him te ho gen the ha sa atu lai ta hi chi gen the ha sa ku na ko ham dai hu do ding tia pan bia nai lai ta tunin jong hi chi hosana ya pam sunday ni kwa hosana isa pa tunin jong i gam suwa itin nat na sat na ki sei wa ko na pathini bel na hosana nei hu do ta din tia itaw pa chu hitai hizir jong le ichi pam sunday iman tinga le tunin
Jesus Christa lopi ta a chi Palm Sunday Jerusalem alu ni ku hi lung hem na ni ku zo hi in ki pa na ku zo ki pa ni ku zo ipizina mi ti le pakai Jesus lopi ta lu chu mi te hon lopi ta in kuna phawin hosana David zapaminatin a su ayla pakai Jesus amu chu biham aka samki ipizinam tile ni nga zo le kipidoa pakai Jesus na deuham Barnabas na deuham ya piladinan saya an say ting le pakai Jesus sanga Barnabas at kidiu zo si amamu su ke hizun Palm Sunday ni kuahi pakai Jesus kipana ni ku hizong le lunghem ni ku kha chang chu ai ki ai pi hizong le thi chu isai num pe nu fa hi pon tu le isai num pe nu pe ham ti le Palm Sunday ani to konin tunin phat so ta jong ki mang jong kon tin hizong le oin khat le ni Palm Sunday ya tu na i pi ham tu nei ka phat chu pi ding ti hi anangai ho dinga isai no nu mun chu hi in hi chun pathin thu mun khat mun ni sim diu kita coba mana kiman sa diu hintin ama sa penin Zakaria bunko sangkuna pathin thu anangai te Zakaria bunko sangkuna vo zayon chanu asam pan ki pa thanumin Jerusalem chanu kurham samjingin ven na lempa nahi na nge ven na lempa nahi na nge gansawa min thanda hunga chu anga bo he lungnem ta insangan chunga khu chung khata hung tovin sangan no alagol khat chunga hung tove New Testament nanga na simbel tin Luke suki pada tuha bungsom lepo samsom ni lagi apa chun ada beliau hen Luke bungsom le ko samsom ni lagi dapat som ni som kumle ni chan nasimute Juin tuti ase zaujun Jerusalem lam zonin ama lam kai achi to tawe juin ahitin he ali pati mula Bethspa le Bethany ahun nai pain asai ju omini asolin namasam zon na sunga khun thunin nal thon le sangan no hen koi ma to kha lo la yin namu peji konding he ichi su honin lang in kai thonin chule bola na su thon ham tia khato na dom na le pakai jin na namu ane je konin achaina revelation thum chang som niya patin ana belew Revelation thum samsom ni le som ni la khat ana simunte ve keima ka bola ka dingin ka kiu zinge mi khat to bin ko gin sa a ko ai fana hi le keima ka sa a ma an ka ne ko pi din he chele ama som keima an ai ne ko pi din he pathin thu sim to te ho ne pan te tin tunin supite ho le naw ko ma tunin Palm Sunday say go win hosana ya isap jinglai in tunin ipiham pakai Jesu ipizia Jerusalem ai du ko hidam ti hin ngai tu kha ta em so pite ho tunin Palm Sunday ke le sat naman taam kaman taam Palm Sunday ni khwa Jesu pakai Jesu Jerusalem lo pi ta lu hi athua ki mo chai sa wa le Veliza Palm Sunday ki mangjang le alo hing lo de hi hiji chun Palm Sunday iti tinga hi le tunin hiji Palm Sunday pakai Jesu anato zo si leisi da to ding atham ding kum thum singa anto chai kuna khapta khat se au ma hi Jerusalem alu anai ipija Jerusalem alu ngai ham kalsu kuna akitha ngai izo atuma kaya isai bamovin Exodus langa kalsu ku ki manding thu isai hiji kalsu ku ati piham mi te ho da do thai to no in suma ki kum lai ta
pathin tu pi hongin na hon kiel mui na tha dingu hi sia thisan chu ko a hi athisan na ta dingu chu ding asan na ne dingu tiya hi cha sa nia chu keima hum tinga le hi chi thisan ki ta na zo si chu ka kal su ding hi tunin hi chi pam sunday ni kwa hi ka kai jesu hi jerusalem ma lut ta hi le tunin nam le ken hin na hu hin na hi chan kha lo hi su te ya chu pam sunday ti tinga le tunin ka ngai tuin reven ni pu pa reven doctor Faisal tamin hawin ki kha hi kuna hi in lam hawin na ti hon lai na kai the lo zo chu gelin lam ahum ki hon phal le kai ding in ki gomin ati hita bang chun tunin zong pam sunday belizat ni man tam iman na iman kha lo na zo mai thi in tin ai bi zong le hi chi pam sunday ni ko pakai jesu jerusalem ma alu lo wa hi le ki that thei lo ding a ki tha thei lo wa le nang le ke mi him te ho ki ka sam na thei lo ding hu hi na chu na to chu ki bul su thei lo ding hi ja chu pam sunday ni kwa hi pakai jesu le si da to ding zo si a cheya khat ta khat awa na jerusalem ma anakal sum tunin Yesu Krista ko ham itiale Matthew bungni sangkara patsu event ai le sulam meeting hon Herod ko mai pisel hon ki hon sulam ma pat asi ka hin zuiwin juda lem pa chu Jerusalem a ping din hi Jerusalem a juda lem pa ping din hi aban chi vet aban chi sim kida hi le hisi sulam meeting ho chun hichi pakai jesu now sen lim ki pa pina za sana bego mora pi veti kin ale meeting ho na seina hichi sana lengwa versa na he chu tin le is why sing no zakaria bun ko cha ko chu wo jerusalem zion cha le na lengpa honge na lengpa turin pakai jesu ko ham i lengpa ipizia sangat no in man khel hidem ti ho hin abana ni ngai ni tin tunin ama sapena pam sunday iman na ai gel do ni wathu bi pena ka ngai tu chu kuiham krista le na hi tunin hi chi krista le na hi ta san sa ti ho ki bul pun da dinga ta san thum pi ki patna akhat na hi in sống cha thì khối ta ai vanga cái khu la lệ khu giao đi ta khát rồi Bible history ai lâu lệ Bible history hồi Isma hi lệ liền lên lần thứ sinh tâm ta kim một thi ai lấy chỉ liền lên lần hoa hi abiam qua pada hum kila son na liền giống mình abang khát su cái chip pa liền cái tung đô lệ quan thì ta cái tung đô giống mình abang hat ki chipi ta bang lian ham tale sipei to hat bang cha sipei to ki thua lian sam sam ai la koi ma cha so ta lian bu za bun bun a lian wai amma a lian pa thia le a lian gam ki chai zo bun thi chu tin le lian pa lo di ni chu al gam sunga pa chun lian a ki khel jin thei ki chu tin le lian te hon ipiti gamaki elin wam tile sipei tha na manza kalmanza manzai gamaki elin tunin hichi le tunya isei diu pa Krista le hi ki pa Bible lai bedale Isaiah bungo changwa amin zom thumap thim ki dam ta thanai ta pathe tun son mi pa ki ti ding hi cham na len pa ki ti ding hi tunin Krista le hi tunin ngai lut na khon tein tunin nam le ke ei ngai Philippi bung ni changa patai veda hi le apathi ni na zo si sumilin nam le ke patto na dinga cross an dia tunung te do me pathi lo pina sang lam tunin su pite ho ipizia pakai jesu hi leisi na huma Jerusalem ma hum kho ham thi chan dia tunung ding cross a thi chan dia tunung ni ahum ki pido e
te ho le nau te ium na chi wa ni ki ngai tu ni bin ka dei chu ti ham tu nei pizia pen ti pizia pam san dei man ham nang la ke si ki ham awan nal to na zo sia hin da la nang la ke hat do na dinga a hin khu phal na ma dinga thunum ta hi lem dam to ki ba do na ngai lu na in vai ho na lai ngai lu nen ga ma lai tunin Napoleon ni hevin sungkula ungai chung bi sayam keima sipei tha na mang zai gam kalai tun wa ki chai ni jinge ahi mi khat jesu ti pa mi himrung sum azowin ani sila ma su anuma azui ni ki be jinge tunin jesu krista na lung thim azo ngai la wa le krista hi lengin na pan sa nai ko ti ka pun do mu ijan tunin krista hi lenga hi jerusalem la lo pi ta hum zo lenga hi midam lem ba ka sakola hum ko tunin sanga na wa hi ipia vet sa ham ki neo sa nan da malai ki vet sa ijan tunin krista lenga hi ki point chong cha na vet be le turin patai Yesu Krista lenga hi ki hoya ki do thiam ya le pathin dam ho sunga lenga hi pathin dam sanga lenga hi tunin mi tam ta adi ni chen na india gam sungni the cradle of religion akiti ipiam hong tam ta hum ki hum ko no na sikh alo le buddhism jainism hinduism christianity iti ho zo si India akim su ke hi is mi tam ta ma ama pathina ho su ke ai na tu mi tam ta apia ku howan da a krista ka hu hing ku le ka le pai ka akisan thi ipiji ham krista le hi pathin dam zo si chunga pathina hi ti vet sa na tu ni mi thin pol kristan damaska amat masanga kristen te sugen the ya panga kristen te sukula numei pasal khen lowa manding pa ti sapat pakai Yesu nama amat ni chu ai khum ke krista din thu ngamin apang the sadhu sundar singh sikh hola adinga lamkai ai la krista ta ki mu ki panin gospel krista tu pa am sabin mun tina india gam tin tibet oi lai gam tina anawa thai hi cho zo si ngai ko le su ti ho krista ni le ka hi ki chi kan ko chin the so tin le tunin krista hi dam lo na zo si chu ma zo le ka hi isai do kin no tu lai ni gam su wai pe ham nat na novel coronavirus zin tunin hoi ma ko do thei da lovin hichin nat na ki cha zin ina ki kunta ki cha thei mo zo hi aji chu mi asa na hin fu cha ni ta ai pi zo na tu nei sei lum pe chu khil dam di bon hichin nat na zo si chu ma hi le khan nei ve hi chu krista hi hichin ma chu hi tu ne jerusalem ma lo pi ta lu wa bam sunday iman na alupina ichichu tunin ma bung khara ko jang som thum le li chan cham le chu nan nai ta bam nan hi jong le pakai Yesu asu dam lo khat cha tunin na la ke jong pi mi nat na kan nat na de ni nan jong nan nat na de ga hi tunin krista na ta sa le na dam de ti tun ka phun do krista is nat na zo si chu na de ga ita bang nat na ne yang so te ho tunin hi nat na krista ai so dam the ti na ta sa la ile na dam ding hi chu na ta sa na asia le pam san de iman me do ti ni abani le ti da hi le pakai Yesu krista hi thil sim zo si le sa thil zo si sim pa pa chi na hi ti hi isai do kin no no pakai Yesu makumli jubeleu makumli jang som thum nga prai sima hi pakai Yesu kung sunga ala kung ning langa ani nu ta dai mu tui pi ku pi hui
na pho nei le athip chat ji ne ti pathi lo ina chan lam tunin thil sim zo si hui la gu han i pi hi jong le ti chi pho thip thei pathi ni nei zal pathi lo ina chan lam jen su pi te ho tunin thil sim hui pi ha dan na i pi ha jong le ti chi pho thip thei pathi ni nei kha ji pathi ni thang wa ni hi tunin mi sang na awa wa thu bai ma ti in Matthew bung som le li nam chi vera le chang ni phen na le nga ni se sia mi sang na ba thei chu pathi ni hi chu tu ya i pathi ni chu hin lai tu nin su bi te ho pathi ni thil bol the hi thil sim zo si su ka thil bol the hi pathi ni mi pathi ya bu ti nga thom cha na ku na tam ta a bol the ti ni tu nya hi chi pam san de man ni ba man na ba ku na ti gel lo ni bin de sa so tim le pathin hin thei phung jin zong thim phung sung phung jin zong aga lo wa hi le asap si thei tunin na le kai zong aga dinga pathin nei si kha chu hi su te ho ga nei dinga si thim phung ha ni tua hi le aga lo wa le chi thim phung pan na be ka ki pu lo me ya ki ti do ji hi chi ta ba ngai tunin na le kai zong pa kai ei si lo na chi aga nei dinga ei si hi chi ga thei lo le sap si ni chan ki tu jen tunin thei phung Jesus Christa avela ne ki kum de ham dia avela aga lo je asam sin ne ago phaji jen tunin so bi ho aga ne din a sim ni bin thil sim zo si chunga thune pathi ne aba na be kina le thi na chunga zo Christa le ni ti tunin phun do ki nu bin Bible ai vera hi le nen kwa mai thai nu chan chapa chu ahum ki puin vuiding ahum ki puin pakai jesu na ve anu ka cha vera hi le anum sima ma jing ti Bible akin hi jun pakai jesu pi se gol ham thowin aba ji vet kina le mi thie tho do ki chi ham ta le jaira chanu kum som ne ni mi nga chapang Adam no zia pai achanu Adam poi ti ahum pakai Jesu ko ma muri ko pakai Jesu aga chin boinu thowin patiki abana ku ye mu kiram tile Lazarus nili hana ki kumta nili hana ki kuita pakai Jesu Lazarus hum thodoin atela hum thodo ji tunin Bible oi tai bela le gulam zo ki thodo in nunga zo ki thodo in pi ki thodo tunin pakai Jesu thodo lan koi ma le koi ti ki chi tan mu thei kha cheki chu tin le aba jin zo thina au lai ni thum ni la thodo ki thina na hen tang thei ko thina at den thei da ko a thodo ki ijen tunin pam san ne man na pakai Jesu Christ le na hi ti thi na chu ga le na hi ti amma to sin sin ma sa ki mu chu tin le itabam chapang hian la ka hian hi jong lam ko lam hian lam i pi hi jong le pakai Jesu a thau do thei su ke ti hi dunia isai do mu mo hi ki ijen tunin su te ho ingai to dim tunin Christ le na hi ti chi ta i het a na het a ta het ding le pathin i thom na hi tu sa an ha sa ding ti na Christa le na hi ti ke chi ta he de he tu din mi pi te ho ke ching ai zo si ko ma ka sei do mu min abana ka sei do mu ki chi pi ham ya le tu ni pi ji ai pa ka Jesu sanga no ni ta man hel hi de ti tu ni na ngai to ka ta su pi te ho tu ni pa ka Jesu thilaman ho ni vet hoi tai ve na ni de atha alui ki tipu mo amang nu branded tu lai hon ipiam showroom a ken ko hel na ipi jong le branded atha ide ta bo hin pakai Jesu i pathin ba jong atha ade ti tunin isai dok kin mo ipi jinem ti le ahum pin na dinga nunga thing sunga ahum pingin ahum pin na dinga nunga thing sunga ahum pingin nunga thing atha mi man kha lo nunga thing sunga ahum ki zilin ahum pingin leisira lo pi ta alu na dinga Jerusalem alu na dinga sanga na man saki
ale hi sangan chu kui ma to kha lo lai hi izawa luk i bible chang sim do na ta long ta kui ma man kha lo lai alo le athia chu pi ti ki athi ni ko na thim akivui na dingin Joseph Arimatha ama di mo ma na ki sim na chun ama an ki vui ki ijen tunin pakai Jesu anu nei ko atha ade First Korin bung nga chang song na sagila nga kui le Krista ma cha tha hitai venin anu chen su amang hitai tunin Krista atha ade so pite aman cha lu cha atha ade tunin isu thi ku te atha ade ijen tunin ipizia pakain sangan no aman khel hidem ti hin na ngai tu kha em sangan ti ti ngai le Bible la te la hele akiman na tam ta ome number bung som ni la thum sung chu vele number bung som ni la thum sunga chu balamin hichi balak thilpi din deizat na du zat na du am na jin hichi sangan sa atowin akal suri ahin la pathinin hichi sangan sa amang zai akim musai ak lampi vel thumta akise akize hichen pathinin thilbol thei na mang zai sangan ta hin ham sai Bible gan sa ham adal ki mu on sangan bu ki mu hichen tunin sangan ita bang sa itiale ipiham kineu sa ta achunga thil ki pu mi jong to ki al asatu li jong lo ai wanga ma khambe chada chu thil ki ta sa kwa hoi lai ma pu pa thunum apu pa aspui puina aso na chi khat gan sa khat chu hi chi gan sa chu tunin Jesu Krista ani mang chaki gan sa jong nun niam ta mang sai pa kai Jesu jong Philippi bung ni changa thunui tain pathin thu pi dung zuin ki neu sa tain ahunge ti bangin sangan chu hi mang sai tunin igel do yu khat pi ham ti le pa kai Jesu na to na hi Galilee gam ko sum atam zon na Jerusalem ahin aha to be se hi jong le zon su ki pa na thu pa chu pa kai Jesu Jerusalem ma vel na ta ma chi e anati ai hi jong le tunin isai nun pen chu Galilee pada Bethany changi ni khat ni lam pi milestone na ni wal ale milestone na ni wal hi pa kai Jesu Galilee pada Bethany chan chu ke na am ti ale ye pi ti le Bethany pada Jerusalem hi mile ni bo a kilometer at ki se ale kilometer thum le aki ale hi chi kilometer thum chu ni lam pi bon hin zo ta meter kilometer thumbe su akema chi si na phalo ham ti ngai tu na khat the ahin la pathin thu builun na dinga Zakaria bung ko chang ko na pakai pa ta hi na nge sangan no chu na hum to wen ti builun na dinga pakai Jesu sangan no mang cha jen tunin hi chi sangan no hi pi ham tunin nam la ke pakai jen aman movement pakai zaman thei ngai pi bol ngai am su ha ngai tunin nam la ke jam su pi te ho ipi ham ki he ko na Palm Sunday vel zat ni man nei the hi jong la tunya su na sa na ki he ko na la yam kham na thia na ki he ko na la yam in sa in ham to ki ka na ki he ko na la yam tunin iki he ko na ipi ham pakai je ni man sa thei na dinga iki he na tu na ki ha ngai jin atu ti la wai le pakai Jesu to thei lo tunin saban chu asami so ni pisem gadha ti chu sa po stupid na ti ipiam khilba be se ti ei ba hinta bang gan sa min gadha ti ba piam thumang lo gan in ta chu hi jong pakai Jesu achunga atu thei na pa chu pi ham akin yau sa na min lo pi ta aman si chu tunin hi chu tunin nang la ke pathini man cha hi I hoi ji I phat ji I sei thim lo ji hi po pakai
aku na ikipal ta amadinga ikihap haking le pakai jin ai man sa den hi ti kijun tunin siti sangan ki man sa na kineu sa ta Jerusalem alu pa tunin nam le ke sa pathinin pakai Yesu ko lu da hi ti isu mil lo the chu ting le leng khat hi za ipi ti le sangana ko man sa sakol man sa lo ti mai sakol ki ti ngai le sakol ki ti chu tha ha elo le ipiam gal do na akimang sai mi te hon leng ma so chun galan zo ti le khupi sunga lu tin ti ngai le khupi sunga lu tin phat le sakol aman sa hi te sa do pi ta sa la lu si chu hi jong le tu ni ni pathin ba wa le nei si sim ba pathin ba Jerusalem a sangan no mang sa alu tu ni nam le ke zo kinek dang le ke adinga kineu sa ta ahum pa tu ni sumil lowa tu ni piham ka bol thei kineu sa ta kin hui mana kineu sa ta ibyam pathina dinga ka bol thei tia ikigel wa ikingai tu de dunia isei nu chahi in hizin su piu le naw te ho tu ni chi media mong cha ka sei du pen chu piham ta le tu ni pathin ba pakai je su hi wala le si simpa pathin pa lem zo si len hi tunin ichi lem pa ahum lu theina dinga keima ko kha bula ka dinge ku hi jong le ko ka tiu jinge ka oza dei ho chi keima ka sam ha dinga hi ati bo bin tunin ichi message ai zo si pathinin ilung thim sim ko ho na pakai je su hong lu na ani ne khom theina ding pathinin tunin na dum sum ko on theina dingin taw na to ko panila na ding panila ding sum kan tim numin ijen tun an sai na ka sai chu so bite ho tunin pam sunday ke zan na man ta am tunin hita ba ni inuman ki lo jong ki sai te ko igam sum na na sat na ki sai ho ana sache chi ijen tunin pam sunday ijen message na ngaya ku na ipiham khat be na chum ding ni ka ta sa jentunin pakajin pananum anayin ichi man theina dinga ikisu thamangajin chutin la Jerusalem aluna heimil thei khatau chi ham hovin asu thing hi Jerusalem hovin asu thing hi ija asu thing ham hovin ki ti cha thing ding a hoi ding a pading pathin hona man cha de ti tunin nang la ke ilum thim sum hi pathin hovin a hi ichen hi chi hovin hi Yesu nen ka ai pathinin gaw sam nai chan ni ichen tuni ilung thim sung situ nen sa te la ata boy sa bong bin ilung thim a si zo si Yesu thing ki do wa pa ka Yesu Jerusalem ha lu na abodinga oi mo pen chu Jerusalem obina su thinga thil phalo zo si ano do bongin tunin jong bi chi pam sunday ni man na ba kuna aphalo ini bo kha te ho elo asi ke kha te ho mi dinga thil phalo ke te ho mi dinga si na ke te ho zo si ida ta wa pathin ibelo wa ichi pam sunday hi no lim ta iman wa ichi me se sa kuna hi nang lekin su bir naw koma kichi ki pa na thu pa i hang sa the na dirin pathinin ka the ta hen